Oke guys, kita sudah mau masuk ke lokasi wisata yang ada di Kota Subuh Salam. Di sini kami naik sepeda. Wah, sangat melelahkan tapi memuaskan nih. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks, I'm spinning back. Oke, di sini kami sudah sampai di lokasi SKPC yang ada di Kecamatan Nanggalan, Kota Subuh Salam. Di sini ada air terjunnya ya, sangat tinggi dan sangat besar arusnya. Aduh bang, ada 6 biji. Kenapa? Hah? Itu kan. Pairan yang kecil-kecil itu. Iya. Ikan bau nggak ada sini, Pak? Nggak ada. Jadi namanya ikan pihitan juga ya? Jarang udah kemari orang, Pak ya. Karena nggak lagi di apa kan, dipublikasikan ataupun direhab ya. Iya. Udah ganti yang punya. Oh, ganti yang punya. Yang kemarin tuh? Yang dulu kan apa sih Nasi kan? Orang Jawa kan? Sekarang udah itu yang gede tuh yang Pak Rambe. Orang kita susah lah bukan? Iya. Kayak gini ikannya ada nih. Ada cuma itu sana nggak? Belum juga kalau saya jalan orang. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks, I'm spinning babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy.